Right, and then ma yencho bibia na yemo bibia and so good morning. Emfa emra mandatus TV and no a bre etmi aso ya wura mu etmi adosuko and sama eko twi eko bremai krobia kumase asante kotoko wamo ensam ye di eba aba abedown sounds na eneno platform no ye science eka heart of folk wamo so hon sana mo 70% no ya normally asante kotoko fullest na yetmi edeba na enema enso equate metmo na fabros ma memfa entu anim se nei ensam eba management team etmi akohia new signings no amugusa omoye ho adwuma ehon sam no etmi eba e mandatus TV udia ene so be subscribe na onso wa leave a comment na wa share na bibia enso akwe entwe kwakwo na ewo ase no fa onsa eboso subscription button no subscribe na onso leave you comment mandatus TV my fan chance go pa enko emenu ye subscribers na enima enkwi na mama na na amponsa picture yes na na amponsa seriously upon any management no enso etmi ahia enra meeting etmi ekoso meeting etmi ekoso ni nyina ne se mpanimfo se place bia kotokotim no ebehiom no wamo etmi kwaye meeting ema enima enso etimi ekoso me pancho place a empanimfo timi ko discussion mutin ewo meeting ne asono mamemfa entu anim se uhurama anya asem getoa David Abagna Sanda pancho momfa ne picture no emeto so enu acha branch ne dini Thierry Akono yes Thierry Akono mayeni ka enya sajuma no emfa ema Akono Thierry latest amenseka ene se Asante Kotoko any a branch no agree personal terms na wi wamone Akono Thierry agree personal terms wamo aka china akwala ne se woni ne team intimate na se na on strike deal na Asante Kotoko team na mefa no enti on te se Akono Thierry ene ne agent ene team betima na se no matima strike deal no Kotoko team na ema enti no edes Akono Thierry nania brea opeso ne team and strike deal latest made it down na David Abagna Sandan Kotoko mpanimfo ne agent etme share ede enra Kotoko mpanimfo ne branch agent etme ehia eda enra meeting no etme ekoso latest mamemfa now ni amenseka ene se Kotoko ni abre se kianke abrante David Abagna Sandan was mutim esano na latest amenseka se abrante no ono se ni abre se Kotoko no obebo Kotoko se offer amfiri amanone amma abrante ne din ene no urama David Abagna Sandan ebebo amakrobia kumase Asante Kotoko yenwura mo Enoch Morrison me pancho yes Enoch Morrison yemfa ne picture na entimemre no Enoch Morrison picture no ena no that screen this no mamemfa entu anim se ne ensam 8 me eba Kotoko ebe sane Enoch Morrison a free transfer ena betime asane abrante no a free transfer ena Asante Kotoko team no ebe sign Enoch Morrison latest media down yes no na yampansa any management no yes one management no etimi aka ede akire no eya brand Enoch Morrison se onya abotre kiana ke Kotoko ebe sign no na omma ne contract no ema wie sign se ne contract no aka 2 months 9 days enra na 2 months 10 days ene 2 months 9 days Kotoko ebetimi assign a branch in Dina Enoch Morrison latest na yetim edi down a mandatus TV subscribe na also leave a comment na share na enema enso intime kwei emfa emon latest yade nyina enso etime down a mandatus TV unya na babia ene yekura feles yes yekura nsem yede air down ama enema enso etime afri atomo akwadomo na yentu ansam no so na yemfa bi enso ena etie for padia latest mensa etime eka ene se neno Mumami Abdul Ishmael Gani in the picture, yes, the captain of Krobia Kumasi Asante Kotoko, the Pokupan Warriors latest development in second is Aqualano, the chances so bet me as stay ewa Asante Kotoko no 39%.
ɛyɛ asɛm ketewa after sa branch and din ɛne Ibrahim Moro afiri Asante Kotoko Akono latest ne sɛ Abdul Ishmael Ganiu so likely sɛ obetumi akɔ na akwala ne ɛkɔ a ne yɛteɛ ɛne sɛ ne no Burkina Bay defender no wɔno nso betumi aba abɛsina aka ɛma korɔbea Kumasi Asante Kotoko latest no so no yɛte adan ho ɛwɔ show no so ɛyɛ Mandated TV subscribe na also leave you a comment me pa twɛnwura mu ɔpena din Nilo Ifori unim se Kotoko enya asem ketua kra wono no legal team no wono ene da no yesi ene no why na so opushi for a branch Richmond Lamptey ne ban na mpanimfo de man no Richmond Lamptey yes let's canthropista yes enya asem ketua kra ayade se Kurobia Kumasi Asante Kotoko epeso mutimi epushi na akwala no ba no yetimi eyi edifiri so esan sa akwala no ayade se talent ekura no ewo mfini ho no enye asem geto Asante Kotoko tim no ehwe na utimu so mahwera agre bruta latest na medi adown Nino Ifori so be pushi na waboa ama branch Richmond Lamptey sa ene ye ban na yede atono so yayi edi afiri so na yenwura mu Prosper Nate Ogum mekan say siano or your former coach Edma Asante Kotoko although on Faris Nation letter into me enquay na niamin seka and it's the latest enkwasi nyame aduma week we emra na we no na Prosper Nate Ogum at me asubmit resignation letter and enso edeko na report me eba se Prosper Nate Ogum it me eko Sudan latest amen seka say sato no and also no anhwe enti me emma so ye di adan Thierry one Mandated TV subscribe yes open any Dini Williams osida bia utimi monetization ewa Canada yes my fan chance nkopa enko enfamana osai prince onso no owe no take ya munyina moye subscribers amobua ama show no na page no enso etimi anyini Mandated TV subscribe leave a comment na share